Hello, DVC azau to ngaitu lungom te na kut kanin tlaih na to chung Thawngpang grak chin lai chinram kul pan kom le pang vlai tat nak zungren ton tu cheu khat ne February ni ret thok in CDM a kan lut ti in chathan an chwa mi chunga CDM kan lu mi hi arwang umlo in zungkai kan baw mi ase uknak ala tura kap kutang a rentuan kan du lo cha ase rammi ni thimi chawza kai tik long a kan rian kan pe zu te lai te an langter chun chathan chunga CDM kan itel mi hi rian kan chwa tak tinak asalo I ram khil rian a kan itel tinak zong asalo chunglai upa lutlain ha zeia kan vir na lo asalo rammi charen ton tu kan siban tuk in rammi sina dai te in kan du na kan langtar bia si tia an langtar chi chinram chak lai le thang lai chawza ren ton tu minung tampi CDM an lut chang I chathan zong tampi an chwa CDM atel ri lo min ha zong CDM a itel veding in somnak le nolnak zong pe zul an tua tia thawng kan thai Hakha Ralkap umnak duhlonak alangtar mi mibu chu Palek le Ralkap ni thawngpang in thek an timhnak na in mipi ni ampa chi na Chinram kul kholapi Hakha a zingkate in mipi ni Ralkap uknak duhlonak chu Myanmar Economic Bank hmai an langtar I Ralkap le Palek ni mai that moto le shamnam phang in mibu thek an timhnak na in mipi ni exam lo in ampa chi na hi duhlonak alangtar mi mibu thek dinga Hakha Palek minung som yetluk le Ralkap minung som ni lek ni mai that moto le shamnam iken in amrat no na in Hakha mipi ni muka iken in andir no ve na mai that moto in teka an timhnak I mai that moto athat lo cha a ti an ka mi chu mipi sin phan khaw lo in amhai ka lawnga atla hilio a Palek pakhat ni mai thal apwa I avoin hi nak pwa atim than na in an pule ni an thlau cha angol than hi kong happy tla in Hakha minau shrui tu pakhat ni Ralkap le Palek ni zeibentuk shamnam phang in mibu akan thek zong a kan jam lai lo kan ti na lo kan dau mi an ma an selo Ralkap ukna kan dau mi si tia DVC ya chim hi duhlo nak langtar nak chu bank hmai a saupi tiang an I CDM alut lo I zung akai min ha aleng an rak chwa mi zong an aw no na Hakha Palek le mibu thak ding in Palek an rat nu in Hakha mipi ni pa chi in Carson hol tiang lam an zo mi ampe Carson hol an phan nu in chuncho an ai CDM atel mi chawza zongren ton tu velte zong an ma le uniform cho in chua I lamzo than ding in an nga na chuncho chu Hakha kan kolam sangminaw ni an rin na I lepetamin le artibu reu an dak na hinu a Carson hol in lamzo an thok than I chinram kul chawza zong hmai le Myanmar Economic Bank hmai a deal in duhlonak an langtar nu a thachamnak in lamzo nak an ngol hi ase Chinram kul lato speaker le an LG party chairman puzo boital in Ralkap ni tlaih min ha an thlah na Chinram kul lato speaker le an LG party chairman puzo boile chief minister pu slalin loital in tlaih khi atong mai minister na chu February na kuleng ruka an thlah na I minister na umnak in na an khum eri na tia thawng kan thai tlaih khi atong mi Chinram kul lato speaker puzo boy Chief Minister pu slalin loi Minister pu suthet Minister pu phrei ale Lotto Vice Chairman pu dai thang na an si February ni kul ni ruka an thla than na I Minister na umnak inna an khum er na hi si February ni khata Myanmar Ralkap ni uknak alak nu in ram shrei tu upa na chu tlaih le RNC thla chang mi cheu khat an bantuk in thla ri lo mi ram shrei tu upa dang zong an umri Chinram chungram shrei tu upa na chu thla di an sichang na in election commission zung ren tuen tu tlaih mi belte an Thawngpang thai asri lo Hakha University sengachane Hakha University Vice Chancellor le Head of Management Angelis
lai boy u chu Hakha University lim hang tlaktar tu nan city in February ni kul ni ruk a chathan an chua mi chung a Ralkap uknak tlaktar nak ding a Hakha University chi chimtu na chu CDM etel ding a cha phun til in kan farfial na chuban tuk farfial na kan to leu a CDM etel ding in akan altu le uknak ala tu Ralkap nge pe tlaih nak angai mi Vice Chancellor le Head of Management and Jeluts lai boy u chu sangak chani fakpi in kan dokal na hi chathan chua ni thok in Hakha University lim hang tlaktar tu nan sitia kan in chinchia chang na te an langtar chun Hakha University sangak cha chu rammi ni timhnak chawza akai hlan lo rammi sina kan tangpang lai tia chathan an chua mi a an langtar chi ramchung thawngpang grak chimlai Mandalay khua February ni kul ni ruk manoyaman pangpar dum haya daite in duhlonak alangtar mi zapin ha chu Palek ni shamnam hang in mibu an thek na cha a hmai atwar mi tampi in daite in duhlonak alangtar min ha chu Ralkap ni mai thal kwan phang tak in se chai le phong tabantuk in mibu an thek na mai thal kwan phang tak ni pa pakhat akhel a an khen i kharshat kwan phang ni akhen mi tampi zong an cha a minung tampi hlemma antwar duhlonak langtar nak in akir lo mi khwamin ha zong Palek le Ralkap pol ni an moto chung in chai in an chai na hlemma atwar mi long slo in Palek le Ralkap ni tlaih mi tampi zong tia de yawati ni atial Myanmar umnak alatu Ralkap uknak council ni sarmi Union Election Commission UEC le ramchung ramkhil party somnga lengchu February nakul ne rok nepido UEC zonga tannak angai thongni kumkul Myanmar timhnak chu kan ro asachang timhnak a manmi me jin adik lo cha a thongni kumkul November ni ret a to mi Myanmar timhnak result chu ro asachang tia UEC chairman u tingsu ni chim tia tannak a atel party chukhat ni chim ramchung a ramkhil party somkwa leng i Ralkap uknak council ni sarmi UEC le ramchung party tannak a USDP party tal in party somnga le pathum an ital hi tannak hunna atal mi party upa chukhat ni meje jin ning changlo man in thimna atu an LD chawza dan tat ding zong an hal chun tu tan I tannak hunna ital lo in chathan achwa mi le duhlonak langtar nak a atal mi party pol dan tat ding zong in hal tu tan nak a tlangchung mi ramkhil party chung in atal min ha chu rakhai mi phun party NUP party Mun Unity party le People's Pioneer party PPP party and tia RFA ni atel DVC azau to ngai tunan sunga lunglom nak tan pi kan ngai